jembara penuh aku jajenggote imbas sekali patuk ingkang surane angli punika ing pirasatan ingkang luhur lan luhur ingkang derajat serta anane ilmu ning yang widi tanah pegat mawon dan ceritakan ingkang ngasiwi sadaya sabdul qadir jalani kang pursenam kakata durhajakan sepuh layan Abdul Ghul baraka kali ketika Abdul Jabbar lawan kaping catur ingkang kakasih Isa kaping 5 ingkang wasta Ibrahim keenam nama Muhammad Gutun Abdani Wa'arifi Samadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jaya Langgakan Muhyiddin Abdul Qadir kata lain wasane ke putra Abah Muhammad Untang deni kang sunu wanita ngesanunggal keceping kang acarita isun datang nur wasana ng putra wanita nanging apenay kakani kuinguni dugasa megang Inyo putra mantap sunjit lawan sabdul qadir jalan antara benih sadara kang taruna jujur ke syamdullah mangkana malaikat ingkang putra unastana sampun Abdul Muhammad wonten ingkang ibu Abdul Qadir akak kasih Dewi Fatimah kaputra dan Abdullah sampai kang bangsa dadas lanang para seranantune lagu ingkang maluhur lan malih anune karama ingkang agung kelawan kang endah mangkana malih Muhyiddin Abdul Qadir berabe bibisa nunggal agak kasih putra nang Abdullah maka cinarita kageng lagi nalikan ing mangsani kato mangkaning desedela saged ning keterangan kailangan ning jauh mangkana kaum Sumaraya sampeyan dauran ning yang awedi nanging enten tinandakan setelah itu tadi di obat dopenan besi enggak maka ngucap maka sakal dengan Allah sami saya datang wes maning Aisyah samya daudan kambe mangkai sagupuh anjang ingatan ratu sarwi anak puisma sampai dengan apa yang saya mengucap pangeran baik kamu asih satu kamu anak pengisiti maka tuan surata toya sesaksana dalam terangkat dengan kening jauh antara sana pindah pamaning tirat saking jununta mangkana wong ro melintang suka manahira sigro wangsul matuking wis maneh sami moyo
samarga marga kutub Rabbani wal arif bisomadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Mantap bosku, bantu Saspot. Boyok. Dibantu bosku. Banyak bang. Ayo. Ya orang mulai ya. Makasih. Banyak. Luar biasa Kutub Rabbani wal arif bisomadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Luar biasa. Tarikan dari Kang Umay. Saya ini mah moderator supaya rezekinya lancar. absen. Ono hiji kabagian Cara pikiran. nyampe subuh. Ngan ulah loba-lobanya, ulah yang loba. Bisa tipe boleh aja. Jeung beusi anu hayang jarah mangga dipersilahkeun nya. Jarah kados Abdul Qadir ari ka Baghdad mah jauh banyak. Kudu puluhan juta. Jadi mah untuk bacaan Tutup Asmarandana dipersilahkan ke Al-Mukarram Bapak Udin Arnold. Tempat dan waktu dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Takbir. Lepet. Maka ieu mah teu menang teh soalna perintah di pusat. Malek. Can ngopi gitu malek. Kopi pahitna beak gitu malek. Ampura ya mah, di mulai lah. Pak. Demi Adita ingin desa pernah nanti putri saya Abdul Qadir lagi rara indahmu aku guru ngaji Quran. Mantap lek ya. Malam-malam dada sapi si Abdul Qadir Jailan pegat datang kenging supe lan guguru ngaos kitab Iki maring ulama
Abdul Wafa watani ukil kang darbetenaya Koneksinya lambat. Bukan anu macan anu kudu curah. Ukil puni kakasini dening sewa tahatom sawene mali gurune sabi Said Mubarak putra ningali ingkang bangsa majumi ingkang linuhung lan se Abdul Qadir Miarsa. Saya tadi Bapak Uyut Surahkan Agus enggak surahkan itu surahkan berbeda. Ukil punika kasini dening sewa sahadok sawaneh mali gurune sehabi Said Mubarak putra ningali ingkang bangsa. Tuh jadi nyana teh boba guru tiloknya pambernyana lain tiloknya bak putra ningali ingkang bangsa maju ingkang guruna linuhung mudah-mudahan guruna linuhungnya. amin amin alamin. Ulah poho ka guru Kapaksa ing sagung ing hadis Nabi kang sinereun saking ulama sing abu balibotane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan mali saking Abu Gonaim nenggeh kang wastan lawan saking Abul Qasim kang kaputra dening Ahmad ken ieu bangsane miwasing lanaika lana ngaji ilmu adab serta sorof miwah nahu arudlan kitab kopiah bisa kita boga Al Ustad Uci Ustad Uci Balaraja lawan saking Abul Qasim kang kaputra dening Abdi Keri bangsane wasing liana ikalan ngaji ilmu adab serta sorof mewah nau. Tuh jadi kudu dilobakeun ngaji adab cenah. Tuh benar emang nama adab luar biasa. ilmu mantek lawan maani badalon ilmu lugah dening watane gurune Kisah Zakaria putra ningali ingkang bangsa tabriji linuhung lan mali lumabat sahabat maring Hudatul Arifin Abul Khair Hamad kang warta putra ning muslim bangsane dias punika ngaranan Syekh Abdul Qadir Jalan ngalap ilmu tariqat sing riku lawan ilmu tata krama kalawan Abdul Qadir Jalan ngalap herpa punika saking astana ingkang akeh Imam Qadi Abu Said Mubarak Mahjum ingkang linuhung lan Syekh Abdul Qadir Jailan timsah Bayakan bae guru. iya kumaha ieu lamun anak buah hah bacakeun bae nya kalawan si Abdul Qadir Jalan angalapirko menikah saking kata ingkang akeh imam wadi Abu Said Mubarak tuh jadi bakal jadi keganti imamnya mudah-mudahan bang doakeun gitu tapi kira-kira mengilahan gurunya Peribahasaan lainnya.
Ing mangsai kemang ngejaman ing praulia ingkang alim-alim kabeh mewakang mawi karomah lan sami maripan sadaya kinurunan sampun ten ana ingkang kalintang bisa tak andua ingkang alim-alim kabeh mawi karomah. Jadi urang kudu loba ngadegedan jelema alim, insya Allah eta urang bakal menang karomah gitu. Mudah-mudahan banyak urang hari jabung jeung jelema-jelema alim mah gitu, mudah urang menang karomah. Berarti ngadegedan mang alimnya. Mangkana sabdul qadir nanggung saking sesam ing rewangi ngaji kabeh malah sagung ulama kang sami ginuronan sadaya pan sami kantun banguni nganekan dapan dan dirasam dulu qadir wonten kang guru sanungal Imam Rabbi wasane punika minangka sirahing saking ulama Imam Rabbi pan sampun mantuk ing rahmatullah mangkana wong alim-alim kang nunggu ing perjabatan sadaya micara kabeh mewakang para ulama angulari kang praoga minangka kegentenipun guna sampun para tista ini usaha yudi mangkana wong alim-alim kang lungguh perjabat dan sadaya ami cari kabar ami cara kabeh jadi bakal diceritakan ku jelema loba ya atau mudah-mudahan diceritakan anu bagus dujana ilmuna gitunya mudah-mudahan mah orang doakeun ya mudah-mudahan orang kumpul di dia ya mudah-mudahan orang kabehan menang karomah di Tuhan sehnya tenana ingkang priyogi minangka kegentenana Imam Rabbi lungguh mung sabdul qadir jalan linanggung saking sesama ning para kang agung kang lungguh ing perjabangdan kutu Rabbani wal arifi samadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sahab tukang bumbu makusupnya dan anak ingkang priyogi minangka kegentenana Imam Rafi lumbuhe mung sabdu qadir jalan pinanggung sabi jadi bakal jadi keganti imam nah tuh mudah-mudahan baik atau imam taraweh gitu ya mangkana zabdul qadir non agentenana ing salungge gurune anglingging madrasah maka sagunging sudagar kang sugi-sugi samya asu arta minangka Barbeana baciki madrasah agung kinarya pamurgening wong akeh maka usta disampurna wong ngajak
wong ngaji kato ing madrasah sampun gumuru, wong ngaji Quran lan kitab. Berkah Abdul Qadir amur ing wong saperja ing waktu pernikahan hijrah Nabi alaihi salam bincal pancatus kali dasakwar salangkungipun maka kang umur entan. Bila saya Mang Ustad Soleh ya di kampung Eteknya jauhnya nak kasih tujuannya nak hayang menang karomah jana gitu. Iya mata jarahnya nak gitu. Berkah Abdul Qadir amuruk ingot saperja tuh di dia mah tuan seh ngajar ngaji nage ingkung saperja lam di mah sa provinsi nyawa Mang Soleh ya ngajar ngaji na Mang Soleh sa kampung Etek muridnya nanya bakal ngaji mudah-mudahan mengetahui ingkung saperja waktu purikan hijir Nabi alaihi salam wincal batas kalau dasar warsalonnya pun maka kan umur ing etang tuh jadi lamun nombagan ngaji mah jadi kena mulai kekurangan mau ka itu jadi gitu nah kekurangan mau ka itu nyoba jadi barokah baik mudah-mudahan maksudnya orang doakan sing barokah kehidupan aja ini kembali saya Abdul Qadir jalan dari Kelunging Baghdad kala ningan dodos kegenten imam rompai kang lian saya Abdul Qadir jalan masa iku ingkang umur seket layan sabda warsa ibu Bapak RT Inju. Waduh Bapak RT RT pula ya lain ieu mah kan kabeh ieu mah nu numpah anggota kabeh nu numpah ieu geus kumajurakan ieu aduh waduh si Abdul Qadir jalan masa iku ingkang umur seket layang satawasa padahal mah leutik keneh jamang sana geus wisan nya tapi ngarti nyahoan atuh salah jamang monjoh mah jana mah atuh ngadan motor bisa, sanyo bisa. Atuh di leutik keneh nyahoan, atuh Mang Jo mah tuh pantes wajarnya gitu. Atuh mudah-mudahan je Mang Jo teh ku pangabisana hirupna barokah. Amin. Profesor ieu mah Pak. Akata wong kamunjungi anak kaning madrasah. Ulama lana para soli serta dadi panandaran agung ingkang karomah ake para wali anjung ing saya Abdul Qadir jalan Bapak Kasim Kawarot Asim Kosim Asim Kasim Kawaron Girang benernya waduh ini bakal baru datang. Makasih. Emang bukan anak parawan gitu. Hah? Lain iya. Soalnya bakal anu datang ya makasih ya. Ya mudah-mudahan lu datangnya mau duit ya. Tuh, itu. Ya mudah-mudahan orang doakannya. Amin. Kalau wala Abdul Qadir jalan nang arep padang. Imam Jalan wastan karena sinungakeun dening wangkeun dening kang karomah ing Abdul Qadir masur tenekong yen cinan dakan ieu boga mangadian pondok kalau Abdul Qadir jalan ngalap madhab Imam Hambali Wastan kan sinungakeun dening Allah wonten dening kang karomah jadi ngalap madhab teh lam cakurung ngalap teh ngalanya madhab teh ka seluruhna punya ka mana bae masalah ilmu ditiangan bae
atau mudah-mudahan banyak itu orang doakan. Nah, masalah nyari ilmu nyana keren-keren guys, mudah-mudahan ya orang doakan. Lawan datana kong ngamali carita ni dawa kena Syekh Muhyiddin karomate pana sampun kalawan ingrat kasebut ing andoro perja ing dalam kitab kasebut datang kena kurang Ieu boga Bapak Ilham Kampung Pondok. Jadi lawan datang kong malik dari tinggal kena Syekh Muhyiddin karomate tuh pan kasebut kelawan ingrat kasebut tinggal berda ing dalam kita kasebut datang kena wuhun. Jadi mudah-mudahan mual aya kakurangan di rumah ya, mudah-mudahan kurang kok lawan lebih amadang lebih becik ngolia kang tinedang nyapatan lan muga-muga nyapatan kalawan berning Allah kang maha luhur ingkang amur baing alam kutub Rabbani wal arif samadani Allah Sayyid Zamuhyiddin Abdul Qadir Jailani. Iya Bapak Arif kaset. Waduh Bapak Arif jadi bakal nyana bisa nulungan nyapa tentang nulungan ke batur mewah ilmu mewah dunia ya nah, mudah-mudahan banyak mengalami bisa nulungan ke urang nah, gitu. Ya mah hampura namun kula terus nulain malah kebagian ya wayahna ya mah Siap Arno Bang Arno. Seterusnya hidayat anu pertama bakal dikumandangkeun ku Al-Muqarrab Al-Muqarrab ka Haji Ibnu di Kelangkean. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Karena waktunya semakin merepet. Sekarang sudah jam 4 lewat ya. Oke, Kang Haji. Ngopatnya. Enggak. Hikayat ingkang karya kurang siap jadi M sebenarnya. Hikayat ingkang karihin amucap suhiju ulama Imam Abdul Wastane kaputra dari Sulaiman Hashimiyu kang bangsaan taisun ang urus saking musing Fatimah kang ibu Syekh Abdul Qadir Kiai Eke Ngucap suwiji ulama Imam Abdullah Wastane kaputra dari Sulaiman Hashimiyu kang bangsa antaisun angrumu saking wusin Fatimah jadi teh bahwa ayah hiji ulama anu ngomongkeun nyaeta Abdullah ngarana putra daripada Syekh Sulaiman Hashimiyu anak taisun angrumu saking usumpade kang ibu Syekh Abdul Qadir nalika zahir kang putra mengedu sing anak yang seuji masa
tah Nyi Fatimah Nyi Fatimah teh bakal kelahiran jalema anu pohara saalam dunia nyaeta Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Syarifah Fatimah. Berarti Syarifah Fatimah kan mulia di bakal di nangarana bakal di pasihan anak anu ngaranna Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Kiai Eke tapaulan kana Nyi Fatimah Syarifah Fatimah bakalna dibere anugerah anu gede ti Gusti Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Luar biasa. Gimana ya? Kang Ibu Syekh Abdul Qadir nalikan dohirkan putra maka Fatimah husana insuji masa anak sonten arsa anu suing susu isu arahing tangganging rombong angin kan ana ningali nalikan wulan Ramadan maka jare wong akeh sagunging wong desa jalan kabare haratin kitab abwasa sama pandurung anut santo tanggaling sesangga kami anak isu dan asa itu isu tara nyusu orang mahayang nyusu aduh ngomongin Masya Allah tenang tadi manggil tara nyusu nyahuan jasa Syekh Abdul Qadir tara nyusu jauh susu mudah-mudahan engke boga susu amin ya Allah ya rabbal alamin hidup susu. Terus angin tenang ningali ing tanggaling wulan Ramadan maka jare wong akeh sagung yang wong desa jalan kabar hati ka kita puasa mapan durung anu tanggaling sasangga angin tenang ningali saya Ustadz Wawan Kendal angin tenana ningali ing tanggaling bulan Ramadan maka ucare wong akeh sagugingang wong desa jalan kaprahetika kitab puasa mapanduru ngandut kanggeng siksa bulan Ramadan anu nyaho saeta sabagda tia nyaho bahkan ulama kiai teh nyaho bahwa poeta Ramadan tah ku pada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teu nyusu ke mana ti subuh sampai ke maghrib sehingga loba ulama nganut kedinya taklid kedinya bahwa di hari eta teh termasuk poeta bulan Ramadan nyahun horeng Tuan Syekh Abdul Qadir keur orokna Masya Allah ieu ge mangsa tadi Ustaz Wawan eta mah nyahuan bae jelmana nyahoan bae jelmana mudah-mudahan nyahoan eta kana ilmu anu diberkati ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal Ustaz ieu meureun Fatimah anus malih maring pamasadaya yen patut lan sira kabeh maka suka maka mangka isun karya tanda sadina iki ora asa nusu anak isun muhyiddin karana apa
lanjut ya anja mang anja kenal ngomong dengan kanon yang patut lanjira kabeh mengkojen karya tanda sedina iki ora arsa nusu anak isun bahwa Syekh Syarifah Fatimah teh nyana bertanya-tanya kunaon anak kula teh teu daek nusu ti isuk ti subuh sampai ka maghrib kunaon meureun ieu kunaon kunaon bertanya-tanya berarti jelema bertanya-tanya jelmana hayang nyaho bae hayang nyaho bae mudah-mudahan hayang nyaho eta dina ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kana ilmu bae. Nyadane sundina iki tanggaling wulan Ramadan pan isun takdir bae dening siti anak manira sasampuning puasa kaum sadaya angus kaula angut wala abah engkong ya engkong mama engkong banteng nyatani sundina iki tanggaling bulan Ramadan geus nyata geus bukti bahwa ieu teh pasti bulan Ramadan sebab naon taklid bae kana eta orok anu ngaranna Syabul Qadir teu nyusu tina isuk sampai ka maghrib jadi geus nyata bahwa bukti nyata bahwa hari teh bulan Ramadan bulan anu suci bulan anu istimewa. Nah, mudah-mudahan amba engkong ieu bukti bahwa nyana boga keistimewaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panjenengan mah maca Syekhna ge luar biasa istimewanya nama. Dening samian ningali tanggaling bulan Ramadan angin jalan kabeh kapetangan ing sangka iki tanda karama ing Syabul Qadir waruh ing tanggaling bulan Ramadan Manggang Kendal dening sami aningali tanggaling bulan Ramadan ing wong jalan kabeh kapetengan ing sasangka iki tanda karomah Syabul Qadir uruh ing tanggaling bulan Ramadan sadina bulan eta nu nyaho bahwa anu nyaho kecuali tanda-tanda Syabul Qadir orok teh nyaho tanda bahwa eta teh asup bulan Ramadan bulan anu istimewa. Mudah-mudahan Gang Kendal termasuk jelema anu istimewa. Amin. Parandenes masih alit tur masih kundang sesopan dan kana wong ningali wonten denging ing nalika Syekh Abdul Qadir Jailani nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warzak kutub Rabbani wal arifis samadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Bang Ustaz Heri Pasir setelah para nenek masih alit tur masih kundang sesepantan dawang ningali wonten dene ing nalika Syabul Qadir nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warsa bahwa Syabul Qadir Jailani teh letiken perorok teh Yuswa Nyi Syarifah Fatimah teh geus 60 tahun eta teh bukti karomah bukti keistimewaan bahwa Nyi Fatimah ngabogaan anak anu pohara. Mudah-mudahan Ustaz Heri ge tapaulan kadinya
sanajan umur geus kolot, sanajan umur geus di atas 30, mudah-mudahan ke diberi karomah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Terima kasih kepada Al-Qarom Haji Ibnu untuk pantos ngawaskeun hilir Pak Haji. Untuk selanjutnya itu nyaeta pupuh Isino yang akan dikumandangkan oleh yang mulia Bapak RT Injok anu di Kampung Waru 2. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Dah, itu keseluruhan segala macam. Ya. Enggak. Ampura lah kapan dulur. Dia mengilu burung beda. Seperti kadang aja. Mengasih berapa gede itu kita baca. Gede, koneng. Oh, koneng. Gampang ya. Makan dulu kata pobae. Utawi iki carita hikayat kang kaping kalih sing wasta Abdul Rojak kang putra Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Rojak Amuli anak prapta wong saestu maring Bapak Madira atakon den alinge aris masa apa tuan waruh dadi auli iya saya mantap Bang Yayan utawi iki cerita hikayat kang kaping kali sing wasta Roja kang putra Sadul Rojat Angling anak prapta wong saestu kadatang jelema hiji wong saestu mari Bapak Manir atau konten alinge aris masa apa tuan baru jadi aulia jadi anu nyakeun iraha tuan bahwa tuan nyaho tuan jadi walinya mudah-mudahan saya tadi ya jelmana sok rajin tertanya rajin tertanya mah sok terengar ngerti daripada ente nyaho tenanya bener mudah-mudahan barokah selamat panjang umur Mang Yayan amin. Syekh Abdullah Qadir Wacan awitan isu nang waruhi yang isu
nada di aulia nalika isun imuni rasa-rasa rilis lu ngapeng-ngapengan madrasah panggonan yang bocah ngaji risaksana nulia anamawa ikat berapa mengancak kendal ya iya bakal ada ngadatangan jadinya ana mala ikat prapta nya mudah-mudahan anu ngadatangan teh mawa karomah mawa milik marezekinya mudah-mudahan maka diangkat derajatnya amin maka ngucap malaikat yang sake bocah ngaji sake bocah-bocah we hanya panggonan di dana becik kurahani rasa mikir waliullah rawu iku sebab pada rumah saya dadi wali saking usi malaikat mau ikat saya Ustaz lucu maka ngucap malaikat yang sake bocah ngaji sake bocah-bocah wehana panggonan wae pirang cari dan becik warhani rumah bagus manehna mudah-mudahan mengucu jadi jaman halusnya sami iki waliullah rawuh iku sabar penira masen dari wali saking musik malaikat mau ika dirinya bakal nyahoka jadi gagang jejati dirinya mudah-mudahan segala naon anu dicita-citakeun wanjeuna sih hasil maksudnya jadi mau nanya jadi lawan malih angan dikasab dalam kodirak jalan lang maning sawiji mangsa duki sunanangan jalan ni sampana isun lagi amang-amangan indang serta malaikat to mangkana isun miragi ing suarani malaikat angan diika saya Mang Mamat orang mana ya nya lain baru lain Abah Mamat Bantengnya lawan balik ngandika sabil kurir jalani lan maning sabiji masa duki sunanang jalan sama isun lagi ameng-amengan terulit ing dangu serta rakatoh mangkana isun miragi ing suarani malaikat angadika jadi keruin-uinan teh ngaditegor ku malaikat mudah-mudahan tama manawnya anjeunna mah lobana apa nya lobana aku Mang Mamat mudah-mudahan Mang Mamat kehidupannya barokah amin muhidin ingkang berkah mangkana isun miragi lewat bunga terinala sidra isun yamuli ing wes mata nasari mulia sunan jujuk bareng ibu manira panggonana sunalinggi saking ajri manira mihar sasuwara saya tuh udah dihapus ayo dia buka Ustadz Agus Uyut ngonkeun doana hayang ka besar mobil Pajero amin hasil maksud ayah dibeli nya luar biasa muhidin ingkang berkah makana isun minagi lewat gumatering nala aduh mah getar hatana nya sada beraman imah siap segera isun mulia muling wes mata nasari tu mulia sunan juk margi bumanira ing panggonan sunalinggi saking ngaji manira nyarsa suara munahan kabeli Pajero ieu mudu rajin jarak kakolotnya masyaallah rajinnya kolot urang rajinannya aturanna ustad ieu beureum diibah nyalet pe kiriman nya oh biasa di Ahmad nya mah siap pina di kuburan pe di makam Ki Ahmad pan liwat ngalet bae ka kolotna nya luar biasa
mangkana sose manarera wasang lakon agel walatinya wasma paranti sunanya ping nalika sawiji dalu isun ngantuk sadar minghal wasak sana isun diragiana suara ngucap maringman nira iya boga mana ya Mang Oji boga Mang Oji Mang Oji Balaraja mangkana selesai manira dewasa ngelakoni agak halwat wasayur aparat disunan nyepi ingalika sawiji dalu isun ngantuk sarabing halwasasan isun iragi ana suara ngucap mari manira lamun datang ke imah ke kamar sok ulah aju hees lamun datang ke imah bangsa baru kali ini tegor tanya ayo wali mau bantu menang pohoknya mudah-mudahan jadi kajian itu harus dibagi menang ganjarannya amin sampai bagus, ngomong mencarinya luar biasa, luar biasa. Mangkana jaringan suara Abdullah Qadir Jailani Yesus dapat ingin sirah karena sering nunesun dalekakan saking ada mangkana dari wujud hingga pansiran yang drama pansiratan sunkor desun kono turu bahe ane wesma nira saya ya Ustaz Dudi itu pernah loba poho ya sok loba poho mudah-mudahan Mang Ustaz Dudi barokah ilmu amin ya ciratan sanendra para sila lagi mari kang umur penjaga pemasira ajalani mari wong masuki kang tanah kanal dituru anadeni ngapangucap sarapan kading kang kapiharsa deni isun kuna kutub Rabbani wal arifin soladani Allah Sayyid Samu'idi Arbul Qadir Jairwani nah sakit doang kabeh atur nanti barampun kita datang supaya kabeh hanya kita sesuatu kira-kira malu nah handap dia mah ayeuna dihandap angin deh itu geus siap ya, terima kasih kepada Bapak Etejo aparatus memandang ke napupun sinomna hikayat anu kaping baik kaping ketiga bakal dikumandangkeun ku Al-Baqarah Mal Ustad Ustad Wahyu yang dari Pasir Awi tempat dan waktu dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Mak. Ini waktu nak. Ya. Ya. Bah, yes. Mana bah? Oh, masila tu ba yan? Oh, masila. Tarik Pak Eto. Ke para senior belajarkan lagi Pak. Wah, malah Pak. Untuk melibatkan susu. Hikaya kang kapingat tidak ngucap sawiji musuni ingkang wasam tulur anak prapto wong sasi kiat takoning syamuidin
pun apakaran ni pentuan tadi aulia agung leuwih sing sasama tuan wartakeun sadaya ing hamba insyaallah hipu surana hipu okos tahu ieu boga Ustaz Uci Balaraja doana hayang jasa loba duit. oh aduh Amin. Ulah poho loba duit loba. namun geus loba duit ulah poho Ya. Jadi anu ieu mah agung leuwih sing ing agung leuwih sing sasama agungna leuwih ti nu seje. leuwih teu sejen Mata bakal loba duit berarti ya. nyana mah gede nyana mah jelemana Mana gede. amin Syekh Abdul Qadir ngandika karena saking sawiji maniratan dalam karya linyok satu murid benar kang sulapon nikati suningan danmu bukan lagi desa jalan lagi sumasi lagi isun masalit limbang sani dinawong puasa arfah anu ieu boga mangancak kenal cak deui mang ancak deui jadi nu imah rinyok satu minggu bener kang sulap paling tebus mulia tebus satu jadi nu ieu mah nyana mah jelemana mun dititah teh amanah jujur jelema jujur pemberi jabai gitu waduh bahaya bola sok nyeritakan rahasia bocor Sunlung amang-amangan angingatan sun paripati sarta kala wanong kato makani sun anut puri baling sawiji sapi berarti ngamal puri sampun diramangkana saksana bara anuli hikmahira sarta ora iku ngucap saha eta anu ieu boga Kiai Bedol Ki Bedol mana Ki Bedol eta katingali Ki Bedol eta jadi nu ieu mah ngingetan isun paribadi jadi watakna sakumacak sorangan mahajabnya bos kumacaknya nawe guys Abdul Qadir ngapa sirah kinarya ingu ini suka agung amang-amangan orang asirah kinardi dening wong sukmajati kirana mangantur ya taisun kaliwat ajri merasa soling sapi sikro isun mantuk mari wali sanga kanu raden rahmat Sunan Ampel Surabaya bagi boga Ustad Khalid bagi makinon amengan lanturu jadi jelemana resepna ulin ke jeung hees Masya Allah ruhai jadi tas ulin gak capean hees Saprapane sun ing wis mamangkana isun tumuli munggah nyapapayan ummah doa isun adingani mari ngake samena teh luhur gunung Arafah wasarka wong kang ngarasa munggah haji ing waktu ning kumpul ane gunung oh sahadat dia buka yanto pabuaran supaya calakan amin
Jadi nu ieu mah nyana mah jelemana bakal berkanasipkeun bakal naik haji. Amin. Tebus, Saya kudu tebus bae syarat ya. Jeung syarat coba. bakal naik haji dengan catatan ku daftar. Desa pun diramangkana maka syamujin amin. Ingarana karasake samringin nagara Baghdad maka matur anis. Semuhidin ingkang ibu manana sambatuan izin karena Allah serta lan sukaan dika. Iya boga Kiai Haji Ibnu. Jadi nyana mah mongkotuan izin karena Allah serta lan sukaan dika. Jadi nyana mah di lemana mun ka mana sok izin bae ka Allah. Bebeda bae menta ongkos meureun ka pamajikanna bebeda bae. Bebeda bae. Kaula pamit jasa deteng negara Baghdad canggih polis wajah nasarit tangkul kang su wipaning sabda rilisrat pelanganan tresul maiput bandera palangkara nira gusti amit kesah datangi negara Baghdad. Ieu boga Abah Sutarlan Pabuaran. Doana supaya berangkat haji secepatnya. Amin. Mudah-mudahan dikabul. Jadi nu ieu mah nyana mah saharina kulkang sewi dibanding sabda rilis. Jadi nyana mah dipake karunya ku kolotna. Oh, nyaranya. Syekh Abdul Qadir wacana matur datang kang bibi kaula ibu karasa sinawa ngalirik ilmu yang sajat la malih kaula borsang kunjungan datang ke lima rasa tanya kang ibu Marika putra do iya boga Mang Eke Doakeun Mang Eke hayang kabulitan deh sa plastik hektar doakeun mudah-mudahan dikabul. Amin. Jadi Mang Eke mah nama ilmu yang sajati dengan ilmu nu sejati. Jadi dengan ilmu nu sejati ayana datang wong kang alim-alim lobakeun silaturahmi ka para alim ulama. Masyaallah Tuhan luar biasa. Apata karena ira arasa kilarnakan amat dari sang putra tutur untuk panggilan sapi miwah lagi andulu angkat to'ana ingar ga'arapa injang arasa mengaji ditangkap cut datang manakah duia boga enggang panggang kendal. Jadi lebih paling datang manakah jadi jangan menjelma kabitaan baik. Masyaallah Kabitaan kan uruhai meureun loba kahayang. Maka kang ibu karunya sasambat yang maladati sarta ngalapingan dinar minang kabung ning sewi gungingan dinar kang kawis katay penulung puluh punika kang atitilah kang Rama Syabdul Qadir ibu nira dharma simpake nu ieu boga Mang Anca Kendal anca dibae luar biasa. di nu ieu mah nya nama sarta angalapting dinar minang kabung ing susu ngingin dirang kang kaulis 10 punika kang ngetitilar. Jadi
bakal menang titilar warisan. Bukan warisan. Bakal menang warisan, menang usulan ya dia. Anak sutra sebenarnya. Menang usulan. Jadi pun menang usulan, pun menang duit. Oh gitu. Jadi pun boga rezeki leuwih enak mereka kolot. Nya kakula dan kakolot. Gitu. Jadi berarti bakal menang rezeki nah. Jadi kelompok kakolot. Kakula khususna gitu. Maka dinar walau dasar kasrai syabul qadir dan ingkang ibu sadaya maka nasyabul qadir ingkang antara pila catur dasa ingkang sinu ngakan ingar samina syabul qadir kakak kasih catur dasa kang bade binata kisah Rabbani wal arifin samadani Allah Sayyid Syafuddin Abdul Qadir Jailani sakitu tikula Rawon memang saya gitu baik. saudara pupuh nanti dipersilakan disemangatkan ke Al-Mubarak Bapak Ustadz Abidin anu di Kampung Babaran waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enggak. Abidin saperantosna Mang Bidin disangakeun ka Al-Mukarram Al Ustadz Oman anu di Linggizir. Aduh duhai. Surana